hot maho di hatuao sarario. Matang yang mahida. Amin. Terpuji Tuhan kamarin di mahida. Tuhan Yesus Kristus, dohot kuan ito di barbadian at umapalangi dohot tanoon. Amen. Akan marhabo sa Jehovah, maruli hagogoon mardapot-dapot. Gabi marhabong nila limanan, marlojong inasida ng kololoja, mardala inasida ng olo mandate. Pokdo tahero di saling leleng na asin rokano. Akan marhabo sa Jehovah, somadero ay Jehovah humaliang na siya. O totong asin rohana ko kajol manadingan roha. Naukaproha manupay huriana. Nileho do pasu-pasu asarong kutong nagabi bagas nganan na. Haleluya. Nunga di pagkakot Jehovah. Nunga di pagkakot orang lain. Haleluya. Matang yang mahina. Ama namin na di banwagid dyan. Mauliate maruha namin di husa dariyon. Ala di padiriho kami, gabi hurian. Odo madjo jalan apa tungguhon. Kami marhite barita na uli. Lausoro na mamilintami marhite totim. Marujahat tu panuwision niya ng Tuhan Yesus Kristus. Ramodi mahami sa luhuk na napungon.
Taglumobi ama nami inanami doho sude keluarga ama nuas siregar guru kusungguison namarmas miroha asa totong dibaga sa kahibason doho tapi sekarang doho tapi suhon nasiak ko ang giat keluarga lam makasiholi hatam na baliyay marhide ngulu nasida leho paso-paso marhide-hide ula-ula nasida asa akan na pinasita doho na hiniring nasida siak ko tulus jala saud di ngulu doho lakkani keluarga paluas mahami na pungdison akan naniot kang ihasukan ni keluarga dongat tubuh dongat sahuta kablumobi dongat sabot siya di bagasa kuarni maka muliate hodeng kan ibasam nagurani ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin amin. Masay suha do pambahenan mi di rohani sude naso tumandaho alai marhitehi tesiani doro sondang di hati uroni naik konstan udo sude nana mangalo dipakai pe sude nasa gugona be tungi kontalusa sude jojot masai suha do pambahenan mi di rohani sude naso tumanaho alai marhitehi tesiani doro sondang ni hati uroni naik kontan udo sude nana mangalo dipakai pe sude nasa gugona be tungi kontalusa sude ay naso halopoan sude gugong dihami natinahin sude na tungi konjupangdo sude bisung ni setan
sai pargogoy masudena hamion lau mangulahon lomoni roham ditanoon satu pahi rohanami besa sude surutoni parbadiai mangingani roha namion sude asasai tokso nang hamion sude. Si Parmahanau dan Tagamon Kuranganau. Di pasabang dorohatku, ditugu-tugu doa di dalam kategoran Allah diwarnai. Ai hodo madongan yau, tukut mudoh patahim mengakuliau. Dimiah hihodo ulukku, suk-suk do pamilumatku. Jala iya dong mula kau, masuhaku mabagas ni Jehovah saliling-ililingna. Martua do nato mangihon hatani debata, jala no pioksa. Inasam. Parmahan Tuhan dopat konuoki di paroro Tuhan dopat kondioki tungasai basaroi Tuhan dimoluki ditoguau siangaho ami wujudi nari luar tangis doton niki wujudi nari luar daos yang ho Tuhan sai gulu diatado di parmoluoki asiroham di
kasih tahu baru dupiate dengan pala salah walau pasat kami selamat tahu baru dihita selamat tahu baru ma dihita amanginang selamat tahu baru nata bilang warna soal kabelo yang tusal selamat tahu baru ma dihita ti mula dong perus di uriai aneng pasato kabang loyang bagoy ma pasato manggurate ibe ha pendok di hurian awalas ni roha di bagasan partikyanon hatan ini bata na huenet tami nagabi batu ojahan manangpe panorangi di hita saluhuna huenet tami masih pesalmen 122 ayat na parjolo di ayat kaunopon songonon mga pandokna indi hananako martua maganop na makabiari Jehova na maparangi di akadalan nai say panganan mudo na niulan ni tanganmu martua maho jalasona tudoson hau anggur na marparguedo yang go jolmam di bagasan akabil ni jabun tudoson tunas ni hau jetundo aka anakmu humaliang mejam adama say somonido tongon dapotan pasu-pasu bawa nama kabiari Jehova say pasu-pasu ni Jehova masyan Sion asa pairai daumu hinadengga ni Yerusalem galupari salelik ko mangolu jala ikon idaumu doaka pahopum tubuh ni anakmu hasonangan masonggok tu Israel saulan nari hasangapon masonggok tu hasonangan masonggok tu Israel so lima panjang terpukta kurian taate tupama ni ulan di tangan mono jagung roni suan bejagung mana tubuh isi argana isi parbuena hidup to manginangkan suang soni duna marianakon songo dia matahita tangyang tatu iana kota songoni maniang tupa ringking mana ringking dapotan karejo mono songo nopung nami madok PNS manian nadi baru dapat rokap na berjuga teng mora anak nina saya dong manian tahi isang api saya sudah name alai sipata marpikir doi bamanginam apakah memang betul itulah kebahagiaan yang benar-benar kita cari apakah memang itu benar-benar kebahagiaan yang benar-benar kita inginkan HP sasitong disuat sipata jagung dan marda tubuh tong doboy habe malas ni roha di ida danak ni halakan ngamar juara habe danak ni ba juara dotong juara mangalo aha nasinakap ni roham holosadado na ikon situ juata ima debata jika engkau mau hidupmu jauh lebih terberkati rumah tanggamu jauh lebih baik dan apapun cita-citamu jauh lebih dekat dengan hidupmu maka oleh karena sebab itu mendekatlah kepada Tuhan hidup pada kanila manginang di pamuhai di ayat na parjoloi mertua magalup nama kabiari Jehova nama parangarange di akadalanna molo hulapati ang manginang hata mertua sasitong na dangadong benahumurang dison dikatakan itu berbahagia jauh lebih bahagia didokon sangat jauh lebih sangat mololunga sahat tu na mertua Kalau itu manginang sabuha-buhani jolma, sabuha-buhani pasu-pasu rezeki orang, selalu berharap hidupnya itu molo dihita halak batang didok na mertuai manian molukon. Sabuhani name bayi sido, wala didokon molo ni sa halak jolma, nunga dihata mertua, nunga besonang be. Hana hidirik ni jolma, natinahin ni halak, nunga betupa dinggan be di bagasan moluna. Bawa pasu-pasu ni Jehova maakadulok Sion jala idawmu mahinadinggan salhu na napinatupan ni dibata. Semua kita menginang berharap hidupmu adalah di sana. Semua kita berharap bahwa saya hidupmu itu benar-benar berdiam di dalam Tuhan. Benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang sedemikian. Oleh karena itu gak mungkin tiba-tiba hidupmu terberkati oleh orang yang mengulawat dosa. Molo peta ida manginang akana morei nunga berluba-luba mangulawat dosa alay songono tarpasu-pasu na sida unang arta na ida alay ngolu na partod diyon na inon
Jika hidupmu mau menjadi benar-benar terberkati, mendekat sama Tuhan. Unang sa hidup ko tarpasu-pasu manyan gelekku, tinggal maparbuena di aku, alay maraminggu jarang. Karena apa yang Tuhan mau. Tak semua dadana dia manina. Molo adong na ini gini nani igin napi na iri dadana kinon. Ada di bawah. Mabuat roha. Na jolo ikon naik do suara sahap udalanan asa molohona cuci piring. Ale manogonay atari susti piring. Lewa orang tua na isabuhod jagoy. Atar songa di ado dilak-lapak kami ji. Guarna pe mabuat roha. Ale do sudo hita dia portibino. Game Tuhan ini mabuat rohata. Jalan musay di rohatai ikut Tuhan ini mabuat rohata. Asa marminggu au Tuhan ikut jola dengge Diyos di akajagung na husuan. Oh. Isi do harus silang pasu-pasu. Kita do malang Tuhan nih. Kalau kita merasa berkat hidupku itu berasal dari Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan dan nagabi mengancam. Takkuwoto di hutoda, alay molo di hutan yanakan dan di dok moron. Ngagoda nga pesoni. Tuhan, jika kalau Tuhan gak kasih apa yang ku mau, aku akan benar-benar meninggalkan Tuhan. Gak mau lagi aku berdoa, gak mau lagi aku ini itu dan segala macam. Damang denang rin nahulungan ni Roha di bagasan Yesus Kristus di bagasan turpuhon gomos ma di pangido tu kita pasokot madirip tu Tuhan pangido madana dan realitasnya amang ina semakin kita menghadap kepada Tuhan dan semakin kita berusaha dekat kepada Tuhan kita selalu merasa diri kita tuh kurang lagi dengan Tuhan, kurang baik lagi sama Tuhan. Karena apa memang parto dioni ikon masa puas do maradopon Tuhan. Huri na pinasahan ni keluarga di bagasan partikyan. Pesalmen 122 esa de sa peonomon 5 pesalmen na tungos na pinabuana ni patuduna tutonga-tonga di keluarga do. Jika engkau mau keluargamu jauh lebih terberkati dan jauh lebih baik sesuai dengan kehendakmu, maka lakukanlah apa yang Tuhan minta. Kalau kita mau hidup kita benar-benar terberkati, hidup kita jauh dari kebencian, kita datang ke gereja akan benar-benar terlaksana. Kurian lagi naholongan ni rohani di bata, di ulang mas ni roha di bagasan sadarion, di pasok di batu rumah tu hita. Nang hita saluhu na pe naroto ingananon. Mamuka tao 2020 nomon. Madalani ngolung-ngolugta madalani par rumah tangga munay ang manginang. Ulahong may dalani may marhite-hite mabiar mida di bata. Maparangyo dalani di bata. Jala biar mida di bata. Ima akka nahinalomohon ni rohan di bata. Suku-sukun nan waik dihita. Dunga taulah ni manangholan sekedar teori amanginang. Tentu tidak kan, harus benar-benar marhiti parpungat tao disesuai matu kita pasolho mandiri ke Tuhan. Jika engkau mau hidupmu terberkati, mintalah kepada Tuhan. Sama seperti anak yang meminta kepada orang tuanya agar orang tuanya memberikan semua yang ia inginkan, anaknya akan berusaha menjadi anak yang jauh lebih baik. Pasahat masa luhur dari bagasan tanyangmu hadir yang bertutuhan. Terkadang di dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen yang benar, kita lebih sering mengkoreksi apa isi doa kita daripada mengoreksi tingkah laku kita. Ay molo isi di tangian, saya marniong-niong matehe luar biasa bahasa puisi. Tetapi pribadi orang yang memintanya belum kita koreksi. Atar surat na kaning sautik. For all of you standing here, in Psalm 128, remind us how to great God's love for us, for the family. That's why, as a believer, this psalm taught us to us that the only way to obtain blessing that will make our family, our friendly, comfortable, is to the life in the fear of God and obey Him. Lapatan na manginang
terputran selik sauti kate molonai terpasu-pasu dongolung dian pesalmen 122 paingotok kita doi boha do holong di rohani di bata tu saluhut keluarga. That's why sebagai seorang yang percaya, pesalmen ini mengajarkan kepada kita satu-satunya jalan untuk hidup yang terberkati adalah membuat hidup kita semakin takut dan dekat kepada Tuhan. Kita berdoa. Holong mi roho dengan di basami dan hasuatan dan habilangan sai di dongan di hodoa di ramo di hodoa mamolu sakari-ari sipatanan olotan lalap kaki di hasonangan na di portibi sai di taiti hodoa di togu hodoa dudalanmu dalan nati gori ajari ya Tuhan maulahon ang kapatid unang tarugutang unang lasliluaw di parton di oki ajari ya Tuhan lawananda halajaon mi hodosi pujioku hodosi pujioku saleleng ngoluki sipatanan olotar lalap kaki di hasonangan dari portibi sai taiti hodoa di togu hodoa dudalanmu dalan nati gori ajari ya Tuhan maulahon ang kapatid unang targogotang unang lasliluaw di parton di oki ajari ya Tuhan lawananda harajaon mi hodosi pujioku saleleng ngoluki Dengan
Lidi bata amana mena di bono gija. Kodo harapan selalu na dengan doa naso di bahasa Mauritius. Bahasa hatame masih nane leon itu kami pelian nami tuho. Sejal mega boyom na khusus di jolong. Pasu-pasu na jalanan mote asal pasya kami pelianon. Pagi bulungan raja bertonga-tonga ni huriam doa di pertibion. Buhay marohana meniti kodim. Asalam hutan dami godang isra leon itu kami. Asalam girgir kami madapoli ade tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rapangi demahi tatanya atau patai. Kaya menami dari berbicara, saya berdiam kuat. Saya menjamu, saya menjamu dalam sunnah berbicara. Yang Tuhan Yesus mengadua syahari, sisa berdosa sampai disanami. Hidup saya dengan dosa kami. Maka itu kau mencuri. Yesus Kristus melalui rohani di Batama di para sauran itu di perbadiama nama masu hamu saluruna. Satu, dua, tiga. Horas ma di Hamona. Horas. Besok kami pamorong muna bro akaraja nami madapunto kamuna hula-hula nami. Alana naing laho mulat tanama ulota di bagasan tikyon. Alani marhite uloto roh kami permisi tuhamuna hula-hula nami alana dizulumuna runwaing hula onon alani permisi kami na menginca malamang mahami siyan hamuna hula-hula nami alani palos hamu masuk kami rajani hula-hula nami di bagasan tikyon asa hubuat kami lalaho tua di gondang nami asa humulai kami ulota di bagasan tikyon kupasatay matuhamuna dalam ni permisi nami berhite borasbir dohot ringgit sikio dohot debatiar pasatami tu hamuna hula-hula nami butima dia pada hamuna dengan permisi kamu siapkan sejulu nami ada di julu nami do hamu dan yang berudau. Jadi masa time tu hamuna seperti mana naik dohonmu udah kaunga. Pokoknya mana sekarang udah butima. Kami doh dia kana tulang nami. Alani bulan nami ma di bawah santikiaron nalaho mangido tua di godang nami. Alani rak perstangnya nama ita. Jalan bersejara-jara kita kerja nami. Turai hamu kami aboha adong nama juluhu aboharung nama budihu. Rediro kami rak kerja nami. Ajaramuna jalati ruamuna sungani mapangidon nami tuhamuna bor raja di hula-hula nami moliate Perjul sehali asamulan nami ulah non alwalo kamu majo to amat tadi bata. No ada dulu ko to amat tadi bata itu palang indok nasa isina. Alwalo damang majo tupangisi ni buato. Mulai maman nunga dia dulu ko tu amat pangisi ni buato. Alwalo damang majo tu amat taraja do ina tasori pada nameristui ulau pasah sulak pahop apala deserario. Asam mulai ulah no, beda mama kodang mulai. Pasoba kami tomat tadi bata, tu situan nak
Asa ingat anak turu do berturu di hangin nasa asuto. Padama godang mengaleti.
parumen nami do papunami bedang ma godang satu marmeme. tuari nene do ana putri ni bur do akan luru masa kami na tuhanuna mangido katanuna raja ni hula-hula nari dison kamero burubu ima dari hutawod dohon nasal yudon sombakara marlas ni roha hami pe raja nami martamiyang do tomat-tomat di bata ang kia di hasaw tuhatay sa luhod na tutu na sinangkaman ni rohatta tutuluan naryo nagsungo sudah ahani nagdamar hula-hula marburu nampe so ibiran di tangan nasusa dia menutup soal ibi anon karta nami las maramanihi ka tulak kada tulak dihamunan sa luhod na butima ibi amang permusik nami sabi sa warha johani baru-baru pa Bagdabang ma musid na napapartisipate.